통화 꼬타라 짜봐도 자 통바 호라게 매암 아짜다오 하이레 마이샤다 통바나 마이다 통바네 하오에나 통바네 아짜리 마루마랑 저리 까짜난 데자면 야한테 하나 ngồi 꾸이라버네 애는 짜게는 수마이나 막구 여러가 짜버세 통버세 짜게는 꾸이라버 칼락버세 아도 ngasi디 통하게는 통은 마tam 가이토가 나트라가디 마tam 수꽁 팡데바 그래서 수마이나 마루마랑세 ngồi 마tumda masa keke hapan atum sumaina marak ta suma pan dum thongna di dum nungai da ado kana kang ga khoi thangnari ba mi ji na di kai khalam banu khang pote mai su tikpa thongba su thongba sina phare na ma pan da thi thonga ba maru marang ja idi khara pa me matong na ngang cha ra su maru marang ja hana ngobune maru marang ja hana tawrage ado simsisu akoina mapandagi mina yalaga kuji thamamba u yanthatagi mogi channel gumba sembada yanthatla thamambe uduneba ado suti leba kan adagi mi leba kan dadi khunbadu nungai tamnina mi leitaba kan chak chanaba thanja dukanda ka ga mu honjale do kanghallaga thambane nahade ado nong amu khichangre do kitangdi wale kangbado do chargajo akangba khalla makhadegi khara kangbado ado laukhalaga mai thare ado mai phujiju moi sidai market ama lege Sunday market ana Sunday market dei leibani lupa chamri cholapane lupa chani da lorapani chamri akhoi masak si yengaga di haijal aineba lupa chamri ga hare ado chamri do kena chani da lore nungai si mai phuje nakana da phamba di mai sabadi am kana lakta so dum tikpada di dum nungai mai kana yamna si mai phuje yam piba su nataba kugi tinna sabane ada yen je idi hangam thongaga yen hapase aine pai pamjaba injang oi injang gida yen mahi yawbudi nataba ko ado sida da aine mahi je kitang hapani janu pa je mahi yawdraba yam hange anda mahi di kitang hapke na sale gas da sale mahi de hangam je so aine hingon da hiek pane huren oiramdai da ai hangam ai ni hi iba hangam je si sak picture ke mayam da India ngakang mahi je kitang absorb to hon ge khong je kai man ro mahi je kitang haijal lage sidai mahi je sahalaga hapa yamna di haptre mahi je injang je yame si so aina khaidokhrami keji ahum daba se matong gaiduna aina thamjan bigraba matong amani budi hape chanupi hangam jam chawne kari lesson out kito Harapan civilization ini apa? Hai sina how did archaeologists trace the socio-economic differences between Harapan
society. What are the differences that they notice? Evidence of burial. He don't have to explain to evidence of burials. They have a significant evidence in the establishing social differences within the evidence. Within the Harappan society, the dead were generally laid in a pits. These were differences in ways that burial pits was made. In some cases, the hollowed out space were linked with bricks. However, whether these variations were an indications of social differences or not, it is not yet established. Pottery, ornaments, and jewelries have been found in some burials of both men and women, but the Harappans do not believe in burying precious things with the dead. Ado happy na tro mai bari to bukan tadi. Tawdi taw ko. Adi man saigi taw. Mo believe tok de ha bo ne. Taw de ha jing saigi kan udi taw de ko. Ado mo gi man person oi ba potu oi na pumin na wa ta. Have the mo da after life mo thi thaja de ko. Mo heng si ga kan ma khang de hing ka ta ba adu de si na bani na ta ba. Si ga kan na ma gi favorite oi ba potu ko oi na pumin na ba. मागी अदमायन ओरम बया इन थाजनै को हरापान गिजी कॉपर मिरर का फुमे पोट का फुमे ज्वेलरी जो मैंने पास अदु मोय अदुगी ज्वेलरी तो कनो ओय ब्राबा याम कनो ओय कॉस्टली ओय ज्वेलरी ओय ब्रा कॉस्टली ओय है किसी द एविडेंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स का हर कनी को सागी टू टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट फंगनी लग्जरीज हैव यूटिलिटेरियन हैव गा लग्जरीज हारगा ना सागी मोयगी डिफरेंट टाइप ऑफ कैन वन कमा है जनो वाइस है याना कॉस्टली ओय पोट ना रेयर ओय नॉन लोकल है मार्केट फंगदो नॉन लोकल ओय बदी कॉस्टली ओय नॉन लोकल ओय पोट ना सेम ओय गदी अदो माय लग्जरीज ता चिंगरानी अदो यूटिलिटेरियन हारगना मांगा सागी नुंती गिबना सिजनाबा तमना हाब फ्लैश स्क्रबर ना हाइबा को फ्लैश स्क्रबर जे अखोगी इरुजबदा सिनुरा तकनने को फदी हाइवे टाइप मोय मतमदु तो सिजनाबा मोय मतमदु ना फ्लैश स्क्रबर हाइवे वाने मेगा सागी would you agree that the drainage system in Harappan cities indicates town planning? Give your answer here. Sidang saigi ma haijina the Harappan cities se drainage system je hana dagi kano to ura planning to ura cities se adu ne ma haije adu have the yes hai ko ken have ding saigi lower town je town haina same thing ai da kada we have the moina saigi at a approximate grid pattern have the 90-degree angle jida moina shooting gi street se hana same matung na naka jida kanu je same ko drainage system je same adu same matung da saigi na mathang point hai je moina every house se one wall alongside the street having its drain connected to the street drain to remove domestic waste water have the saigi yumdugi maning pongi da wall am same wall ji yum gi maning phong da wall ji semani semam tung da wall ji ek matung ji da mu kai no ji ga drain lei ba ko wall yum ji ga drain ji ga gi mai da wall ji sem de ni atu moy gi every house ki raba every house ki hote ne every house ki hote ne ba ko adu ga wall ji gi sai gi street drain ji di street ka samna re adu na sai gi drain je ha sai gi kaya to adu gi ne mo je street ka drain ga putho mutung da yum samgali je ana mo gi platform da semto mutung da yum le semaga wall do me da kharaga amot house thi de ku dana ba semane ba next every house mathangi point na ma haijina street drain je main channel am ga pu kano pun le ko adu street drain do ado every hazki backyard team maning da lady du da dum sem du yaw do raba jatte maning phong gi oidine ko maning rom do oidine ba yum gi maning gi obisida amot hauti fatauti do chat pa du udna ba moina wall 1000 by 1 da ngasagi ai drain du da tarak tori ba poto ala akoi gi keno do bro puthok ko da hedo ko da amot ko fatauti ka adu da hedo ko ne hedo ko da ma ngasagi maning phong da yum du ga samna bani na akoi ju keno to bro ne khongman pa do kumjin ko tin be tau bi yawi tau be yawi ba moy adugi adu harapan civilization gi oina ne adui matam dugi chatnabi oina tawrira moy adumai gi moy gi planning makalam ne ba bo drain je system je ma sai gi kano to da hana ne ko mai chest pit na traga sai gi sam hai ba ko abdi mai sai gi drain gi da mai khati wa gi da ko lei ba abdi
jali wai kai wai to bulai ko madu du hana nga sagi ising je chatha laga nga sagi phatta wa solid waste material je adu han palalani haro nga sagi wa je nga sagi ga ida amuk phatta bi je waste material je solid particle je adu han taw jali ke kan ita palan ga ko ising je makha da chingdara makha do ising chalan gini ba di kai the way no have the this reduces the water blockage lu nga sagi waste material do block kano harsh particle yaw ba di sagi blockage wala kan ado harsh particle do yawan ramina sagi kano do la yaw right kai da blockage do yan to ina blockage or raga ado ni na ma hai je koki lei bjani mo Mukoi, askai dino moi makon matam du da Greek ka Roman daga sema miwa sarak to. Kuji pu ken tek tekai dan lei tum ga ngasai gi harapan civilization jida ko. Distinct magi feature se kai moi. Feature se magi manga to ipo. Manga to ko magi moi da ro da nyana maru e feature se citadel habane. Citadel habane. Great bath habane. The lower town habane. Drainage system ga aduga standardized bricks abuga leibo ko moda faidai maru aba ahan bo ri citadel ne ko citadel haiba je ngasai gi mafam di jam pikpa adu mafam jam pikpa je ma adu dana kai kana le yabda higher authority aba kangu je leibo ko status wangba mi status wang chaw ba leibo aduga ngasai gi physically wang bro na hai physically na te da my status wang bo पैसा हम पा बिना कुन बा है बता रे wang chau ba hai gano du di adu mai ko ai ta ate du wang chau ba hai di ne ai mi te ron khang do ni ai hai ke ba wang chau ba hai ga di physically du da ane ba physically posture da la ane bo wang chau hai ga di height kum ba body structure da la ane status na kai adu di status hai ga na mai wealth kum ba adu da na kai adu mai te ron kai yo adu du na ai du na du adu di khang yo पैसा न जा पाए ina kun ba de ina kun ba maran na kun pai ba maran na kun pai ba lan tum yam dai ba mi do wealthy oi bai ta lan tum lei ba mi natrega ni khau gum ba hai ta bo oi na lei moi na lei dine ko khum de aduga karam ballam da ne ba karam citadel yes yes adu lei dine aduga matam juga misai gi kai do ne ha da great path adugi matung de maje ka do ya bada maje khaidu e bako kai gan sai gi lower town in ha ba point to maduga citadel ga lower town ga je walam na khaidu e ba kumna ha da koi gi untouchability ga higher authority of kangu ga yam na suna sona da bai tap mo je khaidu adu lower town do ren ko na la ke ko sai gi citadel ha ba je citadel ha ba jita yam na main oi ba po ani yauri ba the great path ha ba muga keno ga warehouse ha ba muga warehouse path to ni ko yang hang do warehouse se mai na ngai gi warehouse sida kai kai to ha da खाना ने बुको मैं तो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो तो हुई अजुगा अजुगा स्टोरेज एक्टिविटी स्टोरेज तो हुई अजुगा ग्रेट बात हायर करना ग्रेट बात से टॉपिक ने बुको अजु टॉपिक तो हायर ग्रेट बात हायर करना साइगी माजे कहता रे रोमान की मतम की मैं साइगी बात अमले बुतो क्या ना है जी रोमान एरा की दा अमले बने बात अदुमाय चकाना नि बुको मैं साइगी अखोगी सुना जे कनोजे मफम जे कनो गिटा पुल गिटा तो इने बा मोजे ngसागी वाटर टाइट ओइना बै जमक प्लास्टर ऑफ जिप्सम ना मेंजन लेबो को मै नाका नाका जे सिनि उगना बा अदुगा सिगी ग्रेट बात छे करम काने कैना मरु ने सिजने हा द रिचुअल बात को सिजने लेबो को ना द सुना कनगी मोइगी मयांगी दा मोइ सिगी यातारे रिवर लगा चलगा इसिंग दुकी गा तवगा तवदो मायना नेबो को अदुगा माजी ग्रेट बात सिगी कनो जे कदो माजी कनो गा सनै को स्ट्रीट ड्रेन का मा सागी बाथिंग के क्राजे लोरम तुम दा सागी ड्रेन वेस्टेज अमो पिसिंग सा अदुदो ड्रेन दा समनाबनि ड्रेन दा फादो खिबो दुगा लोअर टाउन है जे सागी सिताजे खाइदोक नरि बो पोत नि को लंबा पारि को अदुना कदो हाबदा सागी several buildings है सागी प्लेटफॉर्म हम दे सेमेबो अदुगा मा सागी जे building activity je karam kan tawi habda ngasagi fixed area phanga kan dang putu fixed habdi sida sem ga tabni ha kan dang yum je sem ka tho asuna tala sumong saba taw je taw te sal sa dan do puka kan taw te duga ngasagi drainage system ding sai hai ko ma ding ngasagi every house le gani bricks ne semi duga
usage of standardized brick have mang sai ki brick se quality jam phawa adu matam dugi di dum pharam dui matam dugi di phari ne adu matam du kamai semi have the brick se kamai semi have the mat sina semi adu ga sun dry tawba natraga na bake tawba sun dry tawba hare ga na sai gi nuksa da phawra thamaga kangalaga sema natana sai gi mai de ya thamba mai de ya ra ga sem ne bugo aduga ngasagi mai gi ratio je shape and size length oi gira breadth oi gira mai bani chap mana ni ba brick ke size width sina ngasagi length and width was 4 times and twice the height of the brick yang adu mai chap mana ni buko amana brick amana defect chat ka oi ge chap mana ni bu sugar next question the high discuss how the archaeology can reconstruct the past archaeologists kay na ngasagi past se kamay na khangmangam gi reconstruction to reconstruct Harappan life archaeologists were not only dependent on Harappan script it was material evidence too habdi ngasagi reconstruction past se khangge haragadi ngasagi kanoji na archaeologists kay jina ngasagi mai Harappan script dang based out deba ngasagi lai ri material na habda inscribe to riba wall da natraga pillar da khwaga lai riba natraga moina phangiba artifact mayam do adu yengdalaga khangma ngame ba the materials evidence could be pottery tools ornaments etc but organic matter such as cloth leather and wool generally decompose ngasai samna the material evidence samna the pottery oiba nung adi moi same craft material ga jidi khangmang phangyaba kaina adi moi di nung ka ka same ne decompose oidre madu organic matter samna habda koi furit semi ba sagi ka ta moina leather da gi semi wood da gi semi ga pagai dudi as time passes moi di decompose to grani aduna magi adu gi traces budi phangma ngamdra aduna sagi ke da we have the archaeologists classify the find in terms of material and by function mana ngasagi kamai khangino habdi ngasagi material do phangam mutung da material do ne aduga magi kai function no do khangam mutung da constructor samna habda ngasagi place cover de phangam mutung da phi wai kai wai man do samna habda ma ngasagi pera ma thebe sim te pilu ko si kushi we have the materials were stone, clay, metal, bones, ivory, etc. But functions were more difficult to determine. Ngasagi phangi ba pot geje nung na semi, lebang na semi, adu yot na semi, saron na semi, adubu ngasagi moi function je moi khangma ngamdre. For instance, sometimes it was difficult to decide whether the artifact was a tool or an ornament. Ngasagi phangi ba pot to ornament na natraga tool dra je khangamdre. Kamna da lik man ba dila man ba adu ga mu yeng ba tool zu man ba adu maina khalle adu na kamai ta ya nga sai gi archaeologists ke marakta conflict ko ale ko to reconstruct religious practices kamai ta we have do khangna ba gi da makta maina ka da we archaeologists thought that certain objects which seem unusual or unfamiliar had a religious significance maina sai phangi ba objects e hadi makoi ga mana da ba makoi gi ki matam ji ta mana lei ba ji ga unusual oina phangba pot che adu do maina nga sai gi religious activity they use the way haina thade ba ko this includes the terracotta figurine of women which are heavily jeweled with a headdress hadi maina nga sai gi phang ko terracotta na semba nupigi murti yam bangge ko murti je kamai ta we have the ngasai gi makok se headdress ta we headdress habdi kaino makok sida kaino kinar gum bahapa dinar gum bahapra natragana crown gi type ta to man ba moina khan meda adu phangam tung da moi je religious activity da season number natraga atopa da season number sine adu moina ngasai gi phangi ba ngasai gi women figurine je moina regarded as mother goddess ne khale oh adu upado adu ri to thengna da lai gi maina khalli to adu mai religious aspect ni ka ni the structure like the great path and fire altar had a ritual significance lagi aina have the great path to moina ritual tawbagi da use the week ko aduga fire altar habdi ngasagi sumna kanji da maya gi da nam unaram ni mai pandit gaina tawda maya da mai tharaga
moi mantra ga pa ga kai mo tawdu almaina puja gi da tawdu adu khangye ba one horned animal called the unicorn depicts the seals seems to be mythical. Linga is a polished stone that is worshipped as a symbol of Shiva. A stone figure surrounded by a female animal has been regarded as a proto Shiva. Nasagi figurine am uibo ko abdi nung daka ambada nasagi mi je kamai tawi habda ma je kano animals na surround to boda matang ma je kamai haina khangi habda proto Shiva haina khagleba kai na my depiction duga magi interaction with the animals to ma je Shiva natraga ma je Lord Shiva ne haibo ko ado moina di proto Shiva haina lawe lo sida question gi kanu gi NCRT gi lo sida không lấy chứ short very short các bạn giang thường sẽ lùi đây khu gì nằm tới u vòng không được yên được hàng gam có thùng mà này yên kia gì không ta mà này đó khá thành nhà mà lên thì mà đi cực xa bên này hàng gam sẽ hình luôn yên mấy cái tăng cân lần gì cái tao vậy chỉ là happy với hình hàng gam cái gì này ulak mấy khuôn ăn theo luôn chỉ đây hiệp vậy plate thada bage chaira ani na hoi hoi thada ro yen saru ta gi ne me ka shuru te ai yen to ra jo happy rage lor dei hek pan makas ko le maru do yam chau la ne mayam loi re loi shalage rồi lấy xin si mấy đứa thùng của em hào của em mấy đứa thùng của cha kia nè cha bên này mấy gì cha rồi papa thùng đi hay tao papa ơi papa cái sợi có thar chạp rồi lôi đó đấy xin ai cái sợi chai hào đấy sạc ra được suy à này chắc thôi bi hào bro thôi hào bro chào